Špagete sa brokolijem i šampinjonima potrebno je 500 gr. posnih špageta, 200 gr. brokolija, 1 šargarepa, 1 sveža paprika, 1 sveža ljuta papričica, 100 gr. šampinjona, glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 2 kašike soja sosa, 1 dl. belog vina, biber, ulje, so. Priprema: skuvajte špagete u slanoj vodi, ocedite i isperite hladnom vodom, pa ostavite sa strane. Šargarepu isecite na štapiće i kratko propržite na malo ulja. Nalijte 1 dl. Vode, pa dodajte iseckanu slatku i ljutu papriku, crni i beli luk, brokoli i šampinjone. Dinstajte par minuta, pa nalijte vino. Mešajte na jakoj vatri, dok većina tečnosti ne uvri. Ubacite špagete, dodajte soja sos i mešajte dok se špagete ne ugreju i sve dobro sjedini. Dosolite ako je potrebno i služite vruće. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.